أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رازبونا دي بابا وسيلا رازبونا ربي مايا. براين عزيز، پیغمبر عليه الصلاة والسلام حاضر يا حربك كركو القال صحابية خادر كفت جهادي دوينا بين را اك هات دف پیغمبر عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مجي القلت بما في حربي دريا الله دا جهادي بكم دي باب التهنى بلي يا رسول الله هرا خزمتا و دي باب خبك او جهادا دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي الشخص و صحابي خدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام نيشا مدد نيشا امتا خدد كو ام خزمتا ديباب خوابكن عيني وهر وكيكو مدريا الله دا جهاد كري خير آوهن مزنا. وبراين عزيز او ديبابت كو وسيلاهاتنا ميابي دنياينا خدا نیل مکرنا رحم بمربرینا حش مکرینا زحمت بمودیتنا حتی امازن کرین جبروی اک دین ما امر مدکن کو امل گل دی باب خطازه ببورینن ام قدر سیانتا وابگرن مهاش حق حقوق واهبتن اد طنقاو یادت زحمت یادا ام هر وقت القلوابن و ام آریکاریا وابکن آیتا دست بکی دجی مخواندی الله عز و جل هو کرمت کد. استعیذ بالله. ربیتا عسهی امر هوت کتکو جغير وهن عبادتي كسي نكن وهن القل ديباب خطازة ببورينن هكر هردو ان ايك شوا دف هوا بكهنا وقتي اختيار ياخوا هن نبجنا اوفشي دليوا نهيلن قوتنا تازه و شرين بوا بيجا جنگ خوي الرحمه سرواده بك خبوا بشكينا وهو بيجا ربي من كاكو وقتي اسبچوك اوا اسپارستم و اسمازن كرم دجي عيني ورحمه بواببا. مسلمان عزيز، براين عزيز، بذي آياتا بيروز الله عز وجل قطعيت لأمر متكد قو أولي أم ذاتي وناز بكن حجي بكن باوريه ببينن عبادتي وبكن جبركو يأن فتر حقي والسرما ذاتي ويا الله عز وجل يا بشتي في حقه الله عز وجل بحثا حقي دي بابا كريا جبركو بشتي ربي ما أن فتر حقي دي بابي مل سرمهيا أن فتر وازحمة بمفاديتيا أوا خداني المكريا أوا رحمة بمبريا وحشمة كرينا جبرويك الله عز وجل أمري متكتكو أحلاقي ملقل وطازبتن أم رحمة بواببن أم حشوابكن ام بدلیا و نکن ام سیانتا و بگرن لسرناوی نخوشی ام نبجنا و اوفشی ام بوا دعا بکن ده هر وقت طنقاویه ده عمل دوابن ام حوجه دوا بک بینن
بلکو بوی او حق دیباب میل سرما بچه که ام بشین راضی بکن و دینه شخوا ام نشین کسش ما نشیتن حق دیباب خوی لسر خب تمامی راضی بکتن هکر ما ببید ام بزانن حق دیباب ملسر ما چنده بلا ام بری خب دنه پچوکت خوا که ام چند زحمت بوا پچوکا ود بینن که چند گرانه چند دبتعبه و حتی ام خدان یل وا پچوکات کن بله وا پچوکا و مازنت کن چند زحمته ویجا شرطت افروکه امکانتت افروکه گلکن ین بری نهو بون نیم بو فقیری بو بوی نینه بوی فقیریه بوی طنگاویه بوی نخوشیه دیبابد ما او خدانی المکرن رحم بمبرن اما ظن کرن ایکه دیکا خدا بو پشتاخوا الدورا بره بیتید زفران حجاوه بگتینا دوی ناو بین را راستی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاد یا رسول الله دمت بینی قالوا حق دامي ما حق داخل سرف الراكر مديني برازي كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي افتشتا تتكي وقتي تدزكي دا خدا كو نفسك داتا استان اوا تتكي نابته هم بري ويجي کو وقتی تو تحمل دایکا خدا داتا بهنک یا خدا کو نابت همبری و نخوشیجی و ازیتیجی افتشتا تدکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی شبروه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام سه جارات بیجو کپیه و به ارده و بید کپیه و به ارده و بید کپیه و به ارده و بید یعنی هر وکی کو خلیل سره و او نچیه کپیه کپ ارده و بید یا رسول الله صحابیا مرخ کرد او کسی دیباب دو الدو بجهنا وقت اختیاریه رحمه بوانه بد حوجه يدوا بيك نيند گو هكر هو بكد دي چتا جنتي و خوش في محروم و بيبار بكد هاكا بيه و بأرد و بيت پیغمبر عليه الصلاة والسلام قول نخو براين عزيز بلا بجاو آخرتي جي بجاو إيماني جي أنبري خبدنا ديبابت خوا مهاش حق حقوقي وهبتن هگر به وچاو انبری خبدن دیبابت خوا هنگی امی رحمه بوابن امی حشواکن امی حوجیت وابکینن امی سیانتا واگرن و افتشتت هل مزحمت ناین نفسا مزحمت ناین دی کیفه دنما بس هکر تنه شبیکو ویگاوی هنده انسان ودکن بچاوی دنیای فایده و منفعت بر خود دنه کو چه فایده ای بو خواته ده نابیند جبروه که حق و حقوق دیباب خود بجه نایند جبروه که بسیارا دیباب خود ناکد جبروه که حتی شمالا خود آویجتن اوه همیش بروه که نه هم بزانن گوتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیبابد ما بو ما درگه هکی جنتینا هکر ما بوید امتشند و درگه را بشن جنتی او جیکو برنگی ام حج دیباب خو بکن رحمه بوا ببن
siyaneta wa bigirin, hewceyet wa pek binin, gel wa nerim bin, gotname şirin bed, ahlaqê me gel wa xweş bed, bi vê bi izna Allah Azze ve Celle û dergehê cinnetê em ê xwe vekin. û em vê jî ji bîr nekin. Hedîsa destpêkê de min xwendî Pêxember aleyhissalatu vesselam kerem kiriye. Got bêjidin. Razîbûna Allah gel razîbûna deybabaya. Aynî ve nevyana Allah gazeba Allah jî wal gel ya deybabaya. Evet tişteka gotneka gele giringe Peygamber aleyhissalatu vesselam el bîrametîne tu me hişyaret ketin. Yani belku ji ber vê yekî em dibêjin hatiye gotin bab û bapîrê me ev gotna wa gotî kesê deybabê we fihêl nekir, aza nekir, xilasbûna we nînin. Rastî jî deybabê me me fihêl nekin û aza nekin, xilasbûna me gele zehmet e. Bêt em vê ji bîr nekin. Allah Azze ve Celle me bikte ji wa kesa ew kesê ku hej deybabê xwe dikir, rehmê bi wa dibet, li gel wa nerme, siyaneta wa dikiret, hewceyê wa pêketînet. Ka ku ewa deybaba ew zehmet, ew hejêkirin, ew rehm, ew xudanî li wî kiriye, aynî tiştê li deybabê xwe jî dikin, bi vê gehne razîbûna Rabbê xwe, bi vê gehne razîbûna deybabê xwe, bi vê derê cinnetê li xwe divekin. Me bikte ji wa kesa Rabbê alemê Azze ve Celle me bi rengekî we nebite huzûra xwe ku me ev heq hukûqa pêk nehînayîn û deybabê me nerazî hingê jovanî feyde nakir. Me nekite ji wa kesa. Ve selamun alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemin.